Yolo tapasat tanamat dua bata ala di lebe takit inale do hai pasong boy kita markumu apala di pasong so di begitu di hamuna para sidulina di marga sipul mauliatan tung mauliatiro pasatong nani sen hal makasahan tu hamu para siduli naung di hamu sinam ibur tai di pasat hamu tuhani so tulang ni hamu mauliatin begitu saya dahulu maduduri hamu sa ulok unya dua ado halukang matungtugong lobo ado hindi matungtugong horbo nang naksarimat yun at kamu paitid kau kung sa tunawar ni sa tunawar mo matutu soksoni nga lang lihon na buru kung masok ang hatak sa malaito pasado ko tunapuruk ko ginapar kairingiring at karekon na buru ado halukang matudong Padung tugulukku, adu rati cuma tadu horbo. Jangan nang mana burukku, pairing anak pairing kau pusat, pulang ini tok saat nomor 2. Betul. Soalnya manang dihor lai, do kamu ibodokku. Toro tutu apalagi tikyon, baru sepuluh do itu. Alai baru di dulu nani itu baru siapa mawade. Itu dari nak pesong nang dihor bere, don naik nak tosong dua. Dakali hau dulang atong lau pajoboran ni rere hot boy bor ni tulang tuksia dia be bori di alap dere giring-giring matong gosta-gosta adok na berek puro ibodok tu ngiring-giring hut maruk pau asal saat isul saat buatkan 3 ras hingga saat itu taruhannya paling tikon sinabot na gulangi imas itu marakit say saat natajalong ta yung buhot na batok paggabihan hut ng parahorasan Oke, Pak Denami,